ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka Bay Admission ka Badunatam, but 6% ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Ardent mala basayo mod, President ka Voice of the People Party baru MLA ka Nongkram, ha ka bentas dang ka jingkran jeng ha ka jingyalang pat ba persya ka Sorkar MDA-II hamot pran, ha ka nok pai sngi jeng ka arpu artrek yoyong araja arpun rio ula penpau, ka jing sngosen ya ki noyalam Sorkar ki bosukun no ba ka VPP ka liak politics da ka bapenlong ya ka jeng ki. Daka basyam yang kejing Batai ki start politics uba Ardent uloong baka politics kedai ban sandur bat ban pentrai kam ya kabor bat kamot kumbatmu ki sembut menteri rangba ka jela bat ki menteri Sorkar baka politics kedai ban yele election. Uba Ardent uloong baka jing pendem ke Sorkar jela halor kejing dawa penduk projek na lumpong deng kedai kejing job daki samla ke Green Tech Foundation bat ke VPP kam syam larong tu jubor ya kamat jong ka foundation. Ulaang baka parti kamban se ban shimsen jam ban penlong jingaki namar lada kam shimhi amtep ayukan jia yaki samla foundation kibiyaki ban sya thangan. Nadam shimon kiba persang ban yalam bakla yo patba o ban keno da kumni bada kumtai lada gadai tang hapde para patba ngene persngap mereka slow bakat ku deputy chief minister kat ku minister kidang keren kum gitu ki kelung ki kena dei nomor kata slow badon kam dei nomor kata slow badon kam ban ai ji kai ong tang pi ki paipa ndai ban ai ji kai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki bishong hapo secretary ngakwa ngam tip ki snow to rem kabon ayu politics hana ba ka PPP kale politics kale ka meeting nimpat ong ye kale ka rally ni ong kale dai tang ka public meeting ni sang ban lek pin snow to bakla on the voice of the people party kan nom ni ka rally aki por ni bangon upai ba ki lakun mi hagane ka ri ka rally ke besisha kene kene tang jingalang patba ban pen snow tu ban sang ni ban pen snow tu bare ni hap ban mi tumne shakmat na kwam ni ki minister ban pen snow tu aki ya kata ka tin politics kabun ayo politics katum ke jimatai jong umai ke parties we ni ki program scientists ubabatai shapanga jimot jong politics. The scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Katanya ni jingok jong ke politics, kamut ke politics, kandai pengikran lagi ke Sorkar, lagi mensyuri election, lagi ya kata kejingan jong ke Sorkar, lagi ke Jua. Negeri syafan kecing sandur yang kata kebok, kumnula yo yang kata kebok, kumnula sandur yang kata kebok. Balai yang dong kampan sandur yang kata kebok, at kumnula menteri kami yang kata kebok. Kiai kita yang berpeluang. Yang kita buat bagaimana raih di polisi, lagi di program kita prepare. Lani kita ki factors, kita influence, lani kita penolong yang ke Sorkar, bahkan shim, yang ini kita raih, kau mengi, kata kita ke politics, kau mengi kita ngeram, jangka voice of the people party ni slow talk, hangi ke politics, kau dari tang manusia election. Oh, bukli kini ki minister jungi, ke politics kada ibe tang banile election. Wei malami ki sang
politics. Slosin A, bakim singutu. Hana pengilih politics ya kini kaji ki lumpong deng. Layak ki yang lumpong deng nama reban ya kan bas nakamta ke MP. Lada kalong kumta man ong yepi. Mlong syuk mena bangingin penyeng kandidat nama rebau samra bansidor. Nonglang ringkat baka kenun tu kila jot dia ke Sorkar. Hangidai baka ni ke JK. Dalam kita tinggi ni hak weng no pi keteng pasem nama mlong syuk penilai umat elek no bansidor long MP no. Kini kiciam kicing kren pi ko kipat ba. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya